Cirebon dalam kandung lahir udonya tujuh bahalaeun pemagi angong utusan Rabon antara dua saleh ma'udin saleh ma'mate ba'ma'atullahi gata udonya makanan gak bulu nalapan teke lam tuling lenci kurung kata keluar pedo pemadu dapu pemapa jobu dengan kaweng ladang boleh negata makan dong boleh pun tempat kedua bagul doanya anak pente hingga bulun bago kanyata ni bagul pun ame gotanya bulun kini menglepat hawa ane motua bersamaannya ngandong kebitan susah apa dikandung gata dientanung geduhan tenang ngagengan macam gata ma'ababa geduhan tenang enang timun tigang kulit dapur di aku kandung gada bidan pebadong batema lirgisi manon bidan pebadong bahogi picomba neng koma lirgisi manon bidan pebadong bahogi picomba neng koma bayi ma use namun kita mak sabah wate tatung tumpe mak berlangkah sakit anggota hana terasa di mak tubuhnya nukutlah badumi kukan emak sabah nama deputaan badan mati dengan pisang dengan ujung sanca wate tamu emak suling pisang ane badan mabi gata wate kadu putan gata mak bibu nak mak di susu ane dah mak puka cutamo kama pungati bantu sakit obat mak mita abe on kae kama obat kama hajar jid pule gata abe on kae kama obat kama hajar jid aulia cinanya lagi di ayah minna peka gata lam urasi lam ujin basa mitana fakah dimi ana lam urasi lam ujin basa mitana fakah dimi ana patre turai gata piku bulun di mati kuangan kulit nadua patre tingkungan ija hana tak sakit tingkungan kulit anak cukup